Dobar vam dan, vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. U ponedjeljak 26. studenoga započela je kampanja 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja u organizaciji UN Women. Uz podršku brojnih međunarodnih institucija Bosne i Hercegovine, pa tim povodom ugostili smo gospođu Minju Damjanović, predstavnicu UN Women u Bosni i Hercegovini. Gospođo Damjanović, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Za početak kažite nam koji je cilj ove kampanje. Evo, cilj kampanje je naše građane i građanke Bosne i Hercegovine bolje upoznati sa načinima, odnosno standardima i mehanizmima zaštite kada je u pitanju nasilje u porodici i uopšte rodno zasnovano nasilje. Isto tako ukazati na koji način mi to nasilje možemo spriječiti, znači staviti akcenat na prevenciju i povezati pružaoce usluga, znači razne osobe iz institucija kao što su centri za socijalni rad, policija, zdravstvene institucije sa običnim građanima i tražiti od njih u stvari da nam više kažu o tome kako oni i šta oni čine da spriječe nasilje u porodici i nasilje nad ženama, ali isto tako što mi kao obični građani i građanke ove zemlje možemo uraditi kako bismo spriječili nasilje. Tko sve sudjeluje u kampanji? Kampanji zaista sudjeluje jako veliki broj predstavnika i predstavnica lokalnih institucija. Mi smo ovu kampanju organizovali i nevladnih organizacija. Znači mi smo ovu kampanju organizovali na način da prolazimo kroz 8 bosansko-hercegovačkih gradova, pa samim tim predstavnici centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih institucija, obrazovnih institucija i nevladnih organizacija iz tih gradova i opština u našoj zemlji učestvuju direktno u toj kampanji. U kampanji također podržavaju je lokalne zajednice i svi su lokalne zajednice kroz ovih 8 gradova, ja ću ih poslije i nabrojati. Također u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavnici i čelnici kantona, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, ali kao što ste rekli isto tako veliki broj međunarodnih institucija, uključujući i Savjet Evrope, čiju mi konvenciju isto tako ovim putem želimo nekako više približiti javnosti, znači konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama kao jednog od najvažnijih dokumenta koji postavlja standarde i povećava zaštitu u ovoj oblasti. Samo ako mi još dopustite, ja bih spomenula ovih 8 gradova, odnosno opština u Bosni i Hercegovini koji su uključeni u ovoj kampanji. Znači mi smo krenuli 26.11. iz Livna, potom smo bili u Bihaću, pa u Banja Luci, kampanja je iz Banja Luke bila u Brčkom, potom je u Bijeljinu otišla, potom smo bili u istočnom Sarajevu, u Mostar dolazimo 7.12. i bit ćemo 8.12. i kampanja se završava 9. i 10. decembra u Sarajevu. I za kraj našeg razgovora imate li neku poruku za naše slušatelje? Pa evo, ja bi u stvari ponovila poruku ove naše kampanje, a to je isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno. Ja bih pozvala da se svi informišu o načinima na koji možemo spriječiti nasilje, jer svi mi, ne samo lično kao obični građani, ali i u dnevnim poslovima i funkcijama koje obavljamo, bilo da radimo u našim institucijama ili evo kao što ste vi i vaš radio podržali ovu kampanju iz uloge medija koja je isto tako izuzetno značajna, možemo spriječiti nasilje, možemo u stvari raditi na tome da nasilje bude manje tolerirano u našem društvu, što je nešto što mi isto tako volimo naglašavati i eto, pomozite nam da isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno. Gospođo Damjanović, hvala vam puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala vama najljepše. Dragi slušatelji, s nama je danas bila gospođa Minja Damjanović, s kojom smo razgovarali o kampanji 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.